عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا جالتمتوتا حيوتا هردفتوتا تي في نور الهدى صورة قلبي مسلمة كان كابا كبا بهائهة أرقمتا هندي كيسانو درسون بقى ربك نقودان دندتي إساتين عرجما إساتين جلبولتي عيدا أضحاتين إسنجه سننجرة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ربي كينا قدان دلقا كينا ديكو في قدو بريدو نما يغانا مو الرجالة ربي نحاتاسسو جتا. سغانتا كينا كان كيستي دلقولي قويا برو يوكين قويا عيدا الأضحى قويا برو كيستي دلقمون جالتمو في أكو مثلا يغانا مو دلقولي دلقون سي يغانا مو جبامو وجلالا. ولو ما قالت دلقولي قويا عيدا كيستي دلقمون نما إرى برباچي سوفي دلقولي قويا عيدا كيسا يغانا مو دلقون نما إرى جبامو وجلالا. بارك الله فيكم. نهردفا دلقولين قويا عيدا دلقمو قبن إرى توكو عيدا يغنامو أضحاكنا كيستي توكو جنة التكبير من بعد صلاة الصبح. تكبيرا جتشو إيغا صلاة صبحيتي بودا الراجل قمني تكبيرا يغنامو مقيدا كا يغنامو صلاة بودا الراتي في إيغساني جزيغا معيدات ديبنو في عيد الرايغان أمو ديبنو جنو جيتشو قبنا كإتن جلق أبنو قرو صلاة الصبحي سن إرى تكبيران يغان أمو جلق أبو قبنا جيتشو. لما فا الاغتسالو إكتو قام في قل فتو. وكان عبد الله بن عمر صحابين قدان بكمان عبد الله بن عمر تأتين جرا قويا يغانا مو عيدولي كان نفع في إكتو يغانا مو تأتين جرا نولي يغانا مو تكبيرا جنة صلاة الصبح يغانا مو سلانة قال لي عيد أفف قبسوف أف قل سوق أمنا جسمي كينا قل سوق أمنا جاتشو. صدفا التطيب للرجال فقط. طيبا ديبتوك أمنا وانشتو جرمو ديبتو قبنا أكا يغانا مو حفور قويا سني نما عيد برت يغانا مو والقهو يغانا مو هندر الرتي حفور بريدان يغانا مو أكا نورا فونفتن تأو قبنا جتو كن أمو إيرافي دوبرتي الرت يغانا مو أورغما وان كرابها جرانيفي دوبرتي يغانا مو طيبا فرأتو نسان الرت يغانا مو أورغما منكي ستي ملي. أفرفا دلقان قويا يغانا مو برون الرجالة تمو إرى لبس أحسن الثياب الرجال أفتا كيغانا مو قبنو أفتو قبنا. وكان الصحابي الجليل صحابين قدام بكمان عبد الله بن عمر تأتين جرا يلبس من أحسن ثيابه الربريدا وأجمل ثيابه. الربريدا يغانا مو أفتا إسا قويا عيدا كان كيسة يغانا مو أفتا جتو. طبيعا المنما قويا يغانا مو سرقي ديمو الربريدا أفتا في يغانا مو لالتا كأمو قويا عيدا سني أولتأوك أبا حاجة يغانا مو أدو أفهن كلفين أتو أفهن چنكين حمدان ديتي إساتين قويا عيدا كناف يومنا هنكباتيني أفتا يغانا مو بريدا قبئ فتوك أباجتشو. ربين كينا بريدا يحب الجمال بريدوم سيغانا مو جالتا قبرتش إسا وان بريدا جاما خبئ بريدو
surree bareedduu, mudawwara bareedduu, amaamaa bareedduu, koofiyyaa bareedduu akkasitti eegana ammoo uffatee yoo ka bareedu taate rabbi keenya subhaanahu wa ta'aalaa hin jaalata jechu osoo booninsaaf hin dalaginiin. Tayyib akkuma san wanni guyyaa boruu yookiin guyyaa ciidaa nurraa barbaachisu irra almashyu ila alciidi gama eegana ammoo ciidaatti deemu aw aldhahaabu ila alciidi gama ciidaatti eegana ammoo deemu osoo eegana ammoo hin faxxarin. Guyyaan boruu kun guyyaa ciida adhaa waan ta'eefi ciidiin adhaatii fi ciidiin fixrii bakki isaan itti garaagara ta'an guyyaa ciida alfixrii faxxaranii waa nyaatanii eegana ammoo bahan. Guyyaa ciida aladhaa ammoo osoo waa hin nyaatin bahanii akka eegana ammoo gizee deebi'an udhiyyaa ofiirraa eegana ammoo nyaatan ta'uu eegana ammoo qabaa jechuu. Tayyib jahaffaa gama ciidaa eega deeme raka'aa lamaa imaama wajjiin salaatu. Ciidiin ka salaatamu raka'aa lama imaama wajjiin eegana ammoo salaatu. Eegaa salaata raka'aa lamaa irraa bahee khutbaa taa'u. Namni gariin yookiin iddooleen biyyooleen adda adda imaamni salaata ciidaa irraa eegana ammoo salaammatee yoo khutbaaf ol ka'e kophee ufiitii fi waan irra salaatan qabatanii imaama achi gatanii eegana ammoo biraa yaa'an. Akkas ta'uu miti khutbaa saniif eegana ammoo taa'u. Takka eega taa'e ammoo torbaffaa al-istimaacu lilkhutbaa khutbaaf eegana ammoo gurra ufii kennu. Eega taa'e khutbaaf gurra ufii kennu. Akka eegana ammoo iddoolee garitti yookiin eegana ammoo biyyoota garitti imaamni ni khaxabaa isaan asii eegana ammoo wal ciidessanii wal dubbisanii wal salaammatanii akkas ta'uu eegana ammoo hin qabnu. Khutbaa kana eegana ammoo caqafatuu qabna gurra eegana ammoo itti qabuu qabna jechuu barakallahu fiikum. Eegaa imaamni khutbaa irraa eegana ammoo geesseetiin ka'ee attahni'a wal eegana ammoo ciidessu. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. سلا يغنى أمو ون علمنا ما يغنى أمو ولين عيدسون بمعنى ما الجتو بقى ربين عيدا كنان سيقه ور برنا ور يغنى أمو ولين جتو وانا كنا يغنى أمو ولين جراني يغنى أمو والغمتشيسو جتو بارك الله فيكم. إيغا سني الذهاب من طريق والعودة من طريق آخر. جزء جمع عيدات ديمنو كراتو كون ديبنه يو ديبنو أمو كرا براتن إيغانا أمو ديبو من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبي كنا محمد إيغانا أمو جزء جمع عيدات ديمن كراتو كو يو ديمن يو ديبي أنا أمو كرا براتن إيغانا أمو ديبيان حكمة وان كنا مالي جراني من علماء إيغانا أمو الرايو حاسواني أكا كران كل رقابه في guyyaa qiyaamaa dachiin nu gubbaa deebnu nu gubbaa teennu kuni ragaa eegana ammoo namaa baati. Akka eegana ammoo karaan isaan keessa dhufan kunillee ragaa isaanii bahee karaan lammataallee eegana ammoo ragaa isaanii bahuuf karaa eegana ammoo akkasitti jijjiiranii jedhan. Yooki ammoo mallattoo guddina rabbii keenna eegana ammoo mul'isuuf yoo karaa kanaan ganama dhufan namoonni naannoo sanii hawaasa islaamaa guddina isaaniitii fi bareedumsa isaanii wajjiin laalanii eegana ammoo guddina rabbiitii fi islaamummaa kana eegana ammoo akka eegana ammoo sha'aa'ir islaamaa mul'atu taasisu. Yoo gara biraatiin deebi'an kunillee eegana ammoo akka argu jechuu. Yookiin ammoo dhikrii rabbii kana eegana ammoo mul'isu. Allahu akbar jedhaa yoo ganama karaa kanaan deeman yoo eegana ammoo galgalallee guyyaa karaa kanaan deebi'an gamanattillee mul'isanii gamanattillee eegana ammoo mul'isuu jechuu. Yookiin ammoo ummata munaafiqaatii fi yahudaa fi nasaaraa dallansiisu. Ummanni magaalaa keessatti warri magaalaa eegana ammoo hin beekanii yoo isin eegana ammoo guyyaa ciidaa kana karaa tokkoon bahan ummanni alatti bahee nama laala. Ummanni eegana ammoo ala bahee nama laalu kun guddina eegana ammoo hawaasa islaamaa bareedumsa hawaasa islaamaa kana eegana ammoo yoo argu gariin isaanii eegana ammoo kan dallanutu jira. Waan akkanaa kana eegana ammoo isaanitti eegana ammoo mul'isu jechuu. Akkuma san liyaqdii haawaaija annaasi
haajolee eegana ammoo ilma namaa geessu. Fakkeenyaaf ganama eegana ammoo yoo ufu ummanni eegana ammoo miskiina, ummanni eegana ammoo hiyyeessaa karaa kana gubbaa ta'anii karaa kanatti eegana ammoo sadaqataa fi eegana ammoo haajaa isaanii fixaa yoo bira lufe yoo karaa kanaan deebu ummata karaa kana irra jirullee akka eegana ammoo haajaa isaan eegana ammoo geessuuf. Rasuulli gizee sanitti sanbichaa osoo hin taane fatwaa gaafii adda addaa eegana ammoo karaa kanatti gaafatanii isaanii deebisu. Waan adda addaa eegana ammoo beekumsa adda addaa eegana ammoo isaanii kennu. Kana waan ta'eefi karaa wal jala dabarsuun kana gubbatti nama qarqaaraa. Ammas aqaariba namaa karaa kana eegana ammoo ziyaaraa dubbisaa ciidessaa bira kutanii gizee kalaanis aqaariba eegana ammoo fira namaa jechu ollaa karaa kanatti eegana ammoo dubbisaa keessa kutuun eegana ammoo waan argamuufi karaa wal jala dabarsuun sunnaa nabiyyi keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akkuma san guyyaa kana keessatti wanni nurraa barbaachisu hiyyeessa toohatu, hiyyeessa waa hin qabne toohatu. Mana keenyatti waamne eegana ammoo akka ciidessu taasisu. Mana isaa deemne eegana ammoo isa gammachiisu. Haaluma eegana ammoo inni hiyyummaa qabu saniin atiin guddaan qabeenya qabdu kun yoo kaatee bir'attee dubbiftu akka nama ta'e, akka eegana ammoo tokko hawaasaa ta'e uf beeka. Islaamummaan kun guddaa fi diqqaa, hiyyeessaa fi dureessa wal qixxeessu eegana ammoo sirraa barataa jechuudha. Baarakallahu fiikum. Guyyaa kana keessatti hiyyeessallee eegana ammoo ufitti waamnee dubbisuun, mana isaan dubbisuun, rakkoo isaa fixuuni sunnaa nabiyyi keenya Muhammad irraa salawaatu rabbi wasalaamu alayhi. Akkuma san eegana ammoo ollaa keennas tottoohatuu qabna jechuudha. Guyyaa kana keessatti gabaabbinaan eegana ammoo dalagaan guyyaa san keessa dalaguun nurraa barbaachisu si tana yoo taatu dalagooleen guyyaa kana keessa dalaguun eegana ammoo jibbamu ka hawaasni keenya shabaabni keenya osoo eegana ammoo hin beekin keessatti eegana ammoo argaman hedduutu eegana ammoo jira. Isaan keessaa tokko garuu biyya keenya keessatti eegana ammoo yoo argamu baatte biyyoota adda addaa keessatti ummata biyya Arabaa keessatti argamuun illee eegana ammoo ni mala ni argamtillee tabyiitu leeylatil ciidi. Halkan guyyaa ciidaa san osoo hin rafin bulu. Maaliifi akka waa isin eegana ammoo halkan addaa wahii taateetti osoo cibaadaaf quraana qara'uuf kabulu taate rakkoon qabu. Akka waan eegana ammoo isin halkan addaa wahiitti halkan guddoo isin wahiitti eegana ammoo laalee halkan sana eegana ammoo tapha adda addaa irra bulanii salaata subii irra eegana ammoo of jala dabarsu, ciida irra eegana ammoo of jala eegana ammoo dabarsutu eegana ammoo argama. Waan akkasiisan gubbaallee eegana ammoo fagaatuu qabnaa jechuudha. Ammas wanni guyyaa kana keessa eegana ammoo argamu guyyaa ciidaa kana keessa uffata eegana ammoo bareedaa uffannaa guyyaan guyyaa bareedumsaati, guyyaan guyyaa ciidaati jedhanii surree ufii eegana ammoo lafarra gabbuusanii lafarra eegana ammoo oofuun dalagaa guyyaa kana keessaa miti san durallee eegana ammoo jibbamtu. Haa ta'u ammoo irra hedduun ilmi namaa guyyaan uffata uffatu guyyaa kana waan ta'eef uffata haarawaa waan uffatuufi guyyaa kana keessatti eegana ammoo guddinaan waan argamuufi uffatuma keenya osoo guyyaan ciidaan gahin haarawallee taatu, sharaallee taatu, surree caadiillee taatu ol murree kiyyoo olitti eegana ammoo deebisuu qabna. Wanni eegana ammoo shari'aan islaamaa jaalatu sillee jibbisiisu inni bareeda. Wanni shari'aan islaamaa jibbu atillee eegana ammoo jaalatu inni jibbamaa. Kanaaf xabiicama ilma namaattu surree yoo lafarra deemtu hin bareeddu kama jilba kiyyoo olittu eegana ammoo bareeda. Kanaaf eegana ammoo kiyyoo irratti eegana ammoo deeffatu qabna. Ammas guyyaa kana keessatti gariin shabaabaa bareedumsaa ciida jedhee eegana ammoo areeda haaddatutu argama. Sanillee eegana ammoo dalagaa jibbamaa irraa eegana ammoo of qoxxobuu qabna. Akkuma san eegana ammoo dalagoolee guyyaa kana keessa argaman irraa rifeensa ufii wal caalchisanii muru kan walakkaa keessaa eegana ammoo ol baasanii hambisanii kan jala kana eegana ammoo gabaabsanii wal dabarsanii eegana ammoo muru guyyaa ciidaati guyyaa gammachuuti jedhanii kunis eegana ammoo dalagaan akkana shabaaba islaamaa irraa eegana ammoo argamu hin qabu jechoo. Akkuma san ammas guyyaa kana keessatti al-ikhtilaaxu walitti eegana ammoo laaqamiinsi argama jidduu eegana ammoo dubartiitii fi dhiiraa jidduu eegana ammoo shabaabaatii fi shamarranii yoo karaan keessa muran walitti kanama buusu taate ka addaan baafatu eegana ammoo hin dandeenye taate wamaa rakkoon qabu. Laakiin bakka eegana ammoo addaan bahamutti eegana ammoo addaan bahuu qabna, addaan eegana ammoo fagaatuu qabna. Ikhtilaaxa irraa eegana ammoo
أرجمو قبنا جحفة وان قويا كان كيس أرجمرة النوم من الصلاة نمني عيد صلاة دي بإيه هل كان إجانا مو وان قرصة بولف هربا إجانا مو صلاة ظهري الرا صلاة عصري الرا إجانا مو رفا عادان أكنا جبامتو وهرا إجانا مو فجيسو قبنا تربفا كإجانا مو نما هند برتي أرجم قويا كان كيستي الإسراف في الأكل أو في الطعام نياتا كيست إسراف قوتشو هندو لكي أفيتي أولتي دلغته نياتا إجانا مو يوك أبسانين لي لكي أولتي فداني قويا سان كيستي نمني دي قمسي إرانياته نيان إجانا مو لفتي حفه كأجولين اللي يولدي بإهنيان كان نمني برال له هنيان نيان قسمة إجانا مو إسرافة أمي فور أمي إجانا مو غما وساكات إجانا مو أفرها جيجي فما وانسان أكا هنتان إيجاتو قمنا توكو نياتا حسابا باني دلقو إجانا مو هنقمنو نياتا دلقاتنا جتشومتي نياتا دلقاتون باهي بريدا قدفني أكا إجانا مو ماتي إرا إجانا مو حفوت دلني ماتي إرا حفي هو أكا ستفا إجانا مو يو تلاجا هنقمني هن شما إجانا مو بودا وساكا جيسو سنيمتي اسم إجانا مو ديك فمي قباه كان يو نمني قياسا كيساتي وان ولر إجانا مو ديمو في mana tokko nyaate mana tokko yoo seenu quufaa waan seenuufi warri maatii sanii waan kana eegana ammoo qaddaree nyaata diqqeessee eegana ammoo kaahuu qaba likkii silaa eegana ammoo namni quufe namni kabajaaf eegana ammoo ollaa warra deemaa jiru kun eegana ammoo nyaatuu danda'uun kaahuu qaba nama sadiihiif buddeen eegana ammoo jaha yoo kakaahan taate buddeen sun eegana ammoo bilaashumatti lafatti hafee israafa ta'a kanallee eegana ammoo irraa of eeguu qabnaa jechuu kanaan geessee wanni hawaasni keenna biyya keessaa fi biyya alaa keessattis yeroo ammaatti eegana ammoo ittiin eegana dogongora ittiin dalagaa jiru tokko eegana ammoo ka jiru maali yoo jettanii ka diqqaan keennallee beekuu qabu guddaan keennallee beekuu qabu dirree ciidaatti yoo bahan bakka dirree ciidaa sanitti guyyaa ciidaa kana keessatti salaanni ciidaa eegana ammoo raka'aa lama qofaa durattillee sunnaa hin qabdu boodattillee sunnaa eegana ammoo hin qabdu wanni eegana ammoo shabaaba keenya keessa argamu keessattuu shabaaba eegana ammoo biyya alaa ka ija kiyyaan laalee argee gizee hedduu makarafoonaan lallabamee eegana ammoo waggaa guutuu eegana ammoo itti himamu ka shabaabni keenya irraa gorfamuu eegana ammoo hin dandeenye ka eegana ammoo irraa gorfamuu qabu maali inni guyyaa bakka dirree ciidaa sanitti bakki salaatamu dirree ciidaa waan ta'eef ati waan qabattee deemtuun san lafa buufattee gad irra taa'uu malee sunnaa eegana ammoo gaafas eegana ammoo duratti eegana ammoo salaatamu allahumma illaa in kaana fil masjid yoo roobaaf masjida keessatti eegana ammoo haa salaatamuuf eegana ammoo ka qopheeffamu taate yoo masjida seente sunnaa eegana ammoo sunnaa masjida hin salaata sunuu sunnaa eegana ammoo صلاة عيداتي من سنة مسجداتي كايغنا أمو وترت صلاة مسون أمو سنة هنقبو شباب نكينا بكا خانا قبا يغنا أمو غرفمو قبنا إرا يغنا أمو براتو قبنا جتشو بارك الله فيكم نما وان دبتامي كانت يغنا أمو إرا غرفمي اتفايدمو أنا في إسن اللي يغنا أمو هاتاسسو warra barana warra eegana ammoo egere eegana ammoo rabbi guddaan eegana ammoo isin haa taasisu asumaan kan ani eegana ammoo hin daganne miidiyaa NuuralHudaa miidiyaa Hamilton miidiyaa TV Islaamaa miidiyoolee hunda ka islaamni keenna biyya keenna keessatti itti fayyadamaa jiru kana ka eegana ammoo sagaleen ummata ulamaa biraan eegana ammoo nu bira gahaa jiru kana kan beekumsa adda addaa mana keenna teennee siree keenna irra teennee buna keennaaf shaayii keenna eegana ammoo osoo qabannu irraa fayyadamaa jirru kana qabeenya keenna jennee eegana ammoo beekuu qabna qabeenya keenna eegana ammoo jennee laallee qarqaaruu qabna bira dhaabbatuu qabna miidiyaan kun eegana ammoo ka akkanatti eegana ammoo ulamaa'in irraa mul'atan kuni bilaasha eegana sagalee kana simbiraan gahaan jiru waa guddatu itti bahee duniyaan guddaan eegana ammoo itti bahee akkanatti eegana ammoo simbiraan eegana ammoo gahaa jira kanaaf miidiyoolee kanneen eegana ammoo qarqaaruu qabna bira dhaabbatuu qabna hifatuu hin qabnu
har'a qarqaarra jennee buru biraa hafuu hin qabnu ji'a har'aa qarqaarra jennee eegana ammoo ji'a ofirra biraa hafuu hin qabnu waggaa dabre qarqaarra jennee eegana ammoo biraa hafuu hin qabnu maal gochuu qabna ji'aan baasii isaaf eegana ammoo baafnu tokko buusii ji'a waan isaaf eegana ammoo lafa kennu tokko ikaawwanti eegana ammoo miidiyooleen qaban irra buufnee eegana ammoo miidiyaa kenna haa guddifnu miidiyaan kenna qabeenya kenna jechuun eegana ammoo asiin amaanaa isinitti dabarfadha akkasumas eegana ammoo hojjettoota NuuralHudaa hoogganaa miidiyaa NuuralHudaa direkteera irraa qabee hamma eegana ammoo hojjettoota hundaatu baga rabbiin guyyaa kanaan eegana ammoo isiniin gahe baga rabbiin khidmaa ummata islaamaa keessatti umrii keessan isin dheeresse isiniin jedha وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين